السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت النجاة في هذا الرانت نجاة ويا جمتها إفتانيس إيدانيس جمتها خيس كباني مسكت ليني كل إنساس فرني دعيس كودنا جنتي كنا ما نخي الرانتنا نما وجدي مليون أبو جيلتي كوتا كان أركديسي كفاوجين دي مديما قراج ما دي مداف دي كنا ما نقبعي مسكتان الرانتنا سينجيسو دي مهنا أما دراسة جريني تري هنقدم فيديو خنا لا سنة مثلا خيسة تكشو فيديو خنا فلوكي يوانين قريرت تهاسو زون تانه تكشو قرصان خيسة تهاسو فدام معلف جنان ميديا خنا روني هدو دي موان هدونا ما جايب سيساتي المينا ما خن جريني خنا ريرو جراتو akka fedhe keessa haa jiru haala fedhe keessa haa jiraatu haalli inni keessa jiru ifiin fedhe osoo hin taane takka immoo jaalatee osoo hin taane waan rabbiin keessa jiraachise waan rabbiin ni dabarsi bakka rabbiin ni ajjata ajjadu jeeni ilmi nama ajjatu wanni namni godhuus ifiin fedhe osoo hin taane sahluga sababa ta'e haa tattaafatu malee garuu waan rabbiin ni gootaa jeeni godha ilmi namaa kuni tanaafuu hedduu nama kumachuurraa wal ifqusaddaadha nama hedduu hin komatina namatti hedduu hin jarjarinaadha akkasuma arraantana guyyaan kun qeesaafu guyyaan tokkichi boruun ni si yaadachiisu fedhu guyyaan tokkicha boru yoo rabbi isinii laaffise warri kudhan soomanu jiru rabbi laaffisee fi takka guyyaa takka irraa eegaltanis kurnan keessan isiniif dhiyaate kan torba soomanu jirtanis torban keessan isiniif dhiyaate kan sadi soomanu jirrus kunoo sadeen keenya nu dhiyaate nuti sadi dhaqqabanne alhamdulillah warri ammoo sadeen hin dhaqqabatin guyyaa tokkicha boru sabti takkitti boru tana wallahi du'aa takkaan dhagee ta ustaad ibsaan tiktok kana ragal mummuranii oofu jiranii guyyaa tokkicha boru kana namni soomane dilii isaa ta'amata takkaata dabartee araaramaa fi ta'amata dhufullee iftura araaramaa fi jee saniifu warri hin dhaqqabinillee kadabre tokkicha boru kana dhaqqabaddaadha soomanaa guyyaa tokkicha boruu kana warri viidiyoo kiyya kana laaltan hundinuu warri yaada qabdan immoo irra jabaadhaa nama yaada hin qabnes irra yaadachiisaa wallahi guyyaa tokkicha boruu kana du'aa godhadhaa akkasuma nama jaalattan hunda du'aa godhaa faamilii keessan hundaaf du'aa godhaa namni kun jireenya kana irratti dilii dalagutti jira ani takka muuziqaan dhaggeeffachuu jira ani takka waan hin taane dalagu jira jettee wama hin taane san qofa irratti hin irraanfatin namni waan hin taanes dalagaa rabbis ni kadhataa nis ni salaataa quranis ni qara'anis ni soomana waan hin taane dalagu jira jettee sammuu teetitti hamtuu qofa murteessite awwanni fokkottuun naan hin malleette lubbutetti hin himini maaliif jennaa yoo gaafa qiyaamaa guyyaa miizaanni keessiif miizaanamu hamtuu teetiif toltuun ta'e waluma cinasiif miizaanama yoo hamtuus dalagaa tarabbii keetitis qabatte rabbiin suutaan hamtuu san sirraa dhiqee karaa isaa qofarratti simeeysa kanoonni naaseef ani qulqulluudha jechuu qiyyaamte ammas dogongoran nan faamina ani qulqulluudha miti ani akkuma keessanii nama akka keessanii nama dogongoraadha laakiin allahumma dogongora kana yoo dogongora kana irraa jijjiiramuudhaaf tattaafachuu qabda namni jireenya irra jirunis ni dogongora garuu dogongora kana irraa if eeguudhaaf irraa jijjiirama fiduudhaaf tattaafachuu qabda irra guddaa namni kun miidiyaa kanarra namni keessaafu warri nama homatus guddaadha akkasumas namni miidiyaa kanarra beekama nama hedduudha garuu nama kana homachuu osoo hin taane silaa yoo rabbi nama laaffise nama gorsanii maaf wanni akkanaa kun godhamaa jaanii itti dhaqanii gorsanii irra bareedan fakkaata namni addunyaa tanarraa qulqulluun tokko hin jiru qulqulluun rabbii tokkicha qofa ka hin balleessine ka badii takka hin balleessine ka badii hin qabne rabbii tokkicha qofa jiru addunyaa tanarra wanni ilmi namaa uumamuuf irra fatanamuuf jiruun addunyaa innamaa alhayaatu addunyaa fatana ja'a jiru addunyaa tanarra ani sheekha jiwaan kan haasootin jiru akkanumatti haasa'e naa dhufteetuman haasa'e keessa guyyaa tokkicha boruu kana isin yaadachiise anis du'aa fudhachuudhaaf jiruun addunyaa fatanaadha wanni rabbiin addunyaa tanarra nama uumeef ilmi namaa kun jireenya keenya kan dhugaa kan jiraachuu teenyu ganaadhatti dheenna malee amma jiraachuutti hin jirru ani qaree ani baraddee ani immoo isinirra waa beekee osoo hin taane ani jaahila ani nama wallaala akka keessaniiti allahumma laakiin wanni takka takkatanii hin gurraan dhagootanatti toltutanii isinillee nama beektan jee yaadu garuu isin dhageessisu fedhu jira jiruun addunyaa tun fatanaadha namni kun rabbiin kun wanni addunyaa tanarra si uumeef si fattanuudhaa fi dhukkubaanis ni fatanamtaa dhaba ilmoodhaatiinis ni fatanamtaa ta'a harkattee hojjedda ba'uunis
ni fatanamta dhaba maallaqaatiinis ni fatanamta dhukkubseetis rabbiin si kaayee si fattana jiruun addunyaa tun fatanaadha jireenya keenya kan dhugaadha kayoo addunyaa tanarra fatanaa san dabarree jiraachuu teenyu ganuma jiraanna yoo rabbiin fatanaa addunyaarra nu fattanu jiru tana amma ka rabbii keenyatti achi garagallee rabbii yaadannee khayrii dalagannee addunyaa tanarraa fatanaa san dabarree gallu taate jireenya keenya ka dhukkubni hin jirre ka beelti hin jirre ka hamtuun hin jirre toltuu malee ka dullumti hin jirre ka duuti hin jirre ganaadha jiraachuu teenyaa ji'eetii yaada'anii rabbiin fatanaa hedduu sii kannaa ilmoodhaan si fatanaa yoo arkattees adda si baasee ni tirraa si fageessaa yoo ni fi ammoo hin arkatinis rabbiin si dhorkateeti hanqamta akka namni kun gabrichi kiyya kun obsa qabaa namni kun hanqamta akka addunyaa tanarra jiraatee anatti amanee anaaf obsee anaaf sabbaree rabbiif ji'ee hanqamta akka anaaf ji'ee namni kun waan jaalatu dhiisee hanqamta akka yaa Allah sumaan na godhe ji'ee natti amanee namni kun naaf sabbaree ji'eeti rabbiin addunyaa tanarra hanqa jirtu si fatanaa jechuun fatanaa hedduu jira addunyaa tanarraa yoo ni fatanaa waan dabarsisnee meewwan dabarse waan hedduudha namni akka khiyyaaleen hedduudha immoo kana caalu turre hedduudha jeetii yaade maaliif jennaan yeroo namni takka dawalee gama keessaatiin seenaa isaanaaf himoo seenaa isaanii san viidiyoodhaan inshallah qirreenaa sojeetii yaada qaba maaliif jennaan seenaa hedduu naaf himanii karaa abbaa manaatiin qafatanamee karaa ilmootiin qafatanamee ka ilmoo harkateedha fatanamee ka dhabee fatanamee ka jaarsitti hammaatee ka jiruunitti hammaatee ka qabeenya harkatee dhabee ka qabeenya inuma hin harkatini addunyaantu subhaanallah akka waan wanni hundi yeroo deemtu ashaangullitti si fakkaatti jechuun maaliif jennaan jireenyummaan anatti jiru kunu jireenyummaan waan takka jala fiigaa oolu yaa Allah yaa Rabbi fatanumatti jiraattee jireenya addunyaa kana gabaabsitee xiqqeessitee laaluudha qabda irra guddaa amma koomentiin viidiyoo jala dhuftu fi warra na homatu yeroo ammaa kana keessatti ani warra na homatu kana wallaahi irra guddaa isaanii ani laaftutti ilaala maaliif jennaan namni tokko kasit dhiyaatu khamaanaati keesseertu fi waan ati keesseertu beeku sanuusi خمتها ماليا خسين بيني خاسي وجين جراتي هم بيني خمالهم ما خين بيني سيمدالو سماركون قبو سخمتو سماركون قبو جيتين وان خمي ترو الدنيا تنا في تكا خمي واي ميديا خنا لافتو لا ما لف جنة رب ما الدنيا تنا رنومي رب ما نوس فتنو جرا فتنان تا الدنيا دا تربي نو فتنو جرسان ور فتنا دبر ربي نو هاغدو أكما نمنيرو قرآن قري ألف الرائلة هنكا جزء صدمتي فتنامي شاهدة فلتي دبرتي ربي اللي وني الدنيا تنرن أمي فهنكاد ألني هنكاد اللومني هنكاد قبري جلسين نتي نفتن الجرا هنكم تك ناجي صبرني هنكم تك هوجينا نجداجي هوجتني هنكم تك أنا أفجت دليل رايف كبني الدنيا تنروان أمي فنفتن الجرا فتن الجرا ياد تشودا كمنا مالف جنان جرون الدنيا تنسين ولافتودا وان هدو يفتر الروفيسين قبدو واربين دبر ساجيس أبسمان دبر سو كمنا أكسين سنين جايوني في قرص غيروني سنتولي نخمتشو ليسا هدرا فيديو خنا لايك قودا شير قودا داني سنين جا والله أكسي فيديو خنيا خنا فكاتا مسجد التسلاني ني أو ملي سلاني تورة تورة لكن أو سبحان الله أني مسري دفع تكا أو كنا نقري عند لديت ما أو أكبي خنا جرو سبحان الله خيسابو خكا جمة رانتنا خنا أركيت ما وهم بيخو والله سنيفو جزيل عندنا في الرا ذا أمة نتري نسنو جهنم جتة يد ماليا خني في أو تك أنا الدنيا خنا كنا نقولي يوني في ورفتنا سنهن دبرني آخرت عذاب سينوتاني ماليا عذاب دي جنس موتي خيس والله يا دادي مواتوري مالف جنان كلين سما سد فخنو كلين سو وادا سيسينا خسرابو او وادا سبحان الله والله العظيم عجائب وانا جايباتي اكسغا مسكين خنا فكاتا موغاتا كان بيت كريستيان موغاتا كان امو مسجيده خنا فكاتا ان شاء الله هنك فيديو براتي وجين ولدي بنو umurree fixannee jirra viidiyoo keenya meetroodhaan nuti taaksiidhaan dhufnee jarjarree deennee quraana qalbii takkaan qaraanee du'aas godhachuu waan feeneef jecha meetroodhaan taaksiidhaan deennee amma garuu meetroon takkiifa qabam koyeefa qabbanaawaa if qabbaneessineeti tekeeta murannee bakka meetroo teenyee meetroo keenya eeggachuu jirra geelushkaan xiqqishoon tunis har'a kaameramaan naataati agalatoomtu viidiyoo babbareedaa tokko marreega insha Allahi akkasii viidiyoo kunoonni mareef xiqqishoo
جلت عاسو مفريت عاسو النتي غيسا وانا دفي أكس إن شاء الله أمت أمرني خرج لا يا وجرا قال لي فرا رفنا دتشي سومنا هنك في دبراتي وجود ديبنو دعائي بروقيات وكتبرو خنا دعائنا قدا أن اللي سنفين قدا دعائي واللي ياددا نجينا نفترا دا سنين جالدا